Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsio ka barek, but pila banlay group ban kuli da ka education loan, pila aruban syukol ho number, kandai nyo, saw, san riu pranot, lani, kandai pran riu laisan, arn riwe, kandai pra. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpinyu Turek Ujamang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Banle Ikandu, Nadu Kapor Katwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol How number 90890-97907. Jen hadu artrok red ki plastik songkian, bat ki jabo ki sata harut kawa ur kaliar, la yo akhat da ka Shillong Urban Beat Social Forestry Division, East Khasi Hills, kabala pelong ya ka jingput kuat ya ka madan, ha ur kaliar, ha ka khat prater ujemang araja pulai. Ha ka jingput kuat ya ka nikawa, bat iki road ki kiar jong ka madan, ha ur kaliar, balai lam do Chief Conservator of Forest, Social Forestry, uba WS Mana, ka DFO Social Forestry East Khasi Hills, ka Kong H Lato, bat uskat trishnong ka ur kaliar, uba Sam Borlang Dingdo, lembat kinoy lam shnong jong ka ur kaliar, bat nong mensong, lai shimentalang daki kena school, lembat kinoy kay jong ka St. Jerome Secondary School, bat ka nong mensong Dorbar Secondary School. Ka jingshim jungi ke senjam pengkhoj ke nikawa kaliar kalong ba yagan nei ka mission life la penrong da honorable prime minister yung India jungi aka COP 26 Glasgow November 21 ma tegade ke mass movement spang awareness program on mission life kumlo mungin pengkhoj yaga mariam jungi ke saudong sokun jungi kata dei ga jingbu jungi ka kan hagan nei ga team jong mission life ki don neutrally ki team kita ga dei ga energy save water save single use plastic reduce single use plastic reduce sustainable food system adopted waste reduce healthy lifestyle adopted but ki e-waste reduce. Kini mutagas ngi sim kuminde namar bagi kini inle apo mekria aman lag district te work India ro klai lang kai por ngi kumba sibnai bangin pedla ini kikam halor kini nyau tuli ki thiam bangila laong mangamantan pi ha preng kini ki thiam ka bangi minta gas ngi pentre bangi pen ya bentana gajing awareness men kena school kumjo ikisnong igidong gini ki badon don senero ni kwa kini sim bentalang
Katim dengan minta ada single use plastic reduce. Bagane gini bagane ga ni kawa unglena do nate nanang sedok chok tuwa tang plastic sudah. Rabdau wa pen sepreng bai kamtam kena sam school ini dong bagian sutu ba beleng gisi berat patar ya gani plastic yuwa selum sekir. Lade mentep baik. Man government ngai ba hadong dengan mengasak ke dong nong tuma dum. Ila adon gawe ka kyong ka use me ka ai ka green ke bedaya itu ke biodegradable gawe de blue bat ki non biodegradable kin bo ang to kita wan kali step ka saywan arsin steel wan lum kita to ki selit berpasal ke jiwe ke jaka nang ba ka lagi yang jumi kalong ka surok bagi ya kelti bagi ya kalong bakhoj. Kini Commission Life kedai program kebasdang da Honorable Prime Minister Jungi Prime Minister Narendra Modi haka Shitrik November Arhajar Arpaway ha COPS 26 ha Glasgow. Kedai ke program kaban pensoto ya berok haj nado shimet ini organisation ba kumno bangin hakata kadur khnang ba kenam don kejing penjat ya kemariang ya kesaudong kesaupun jongi di hakan ya ke program kedon kumban yo liki teams away kedai save water number 1 kedai energy save hakta ke energy save activities kibakan thop kolong nado bangin pendon kam ya kini ki public transport kum ki bus kat bala ban pendon kam ki bicycle ban pendon kam kini ki carpool ni bani syong kali rengkat mo dengan lek kajuk kajaka ban switch off iki appliance neki plug point jumi bahak basyat betiuro kat bala ni penan kam digi pressure cooker khnang ban penduna ya ka energy sekubairo bangin mereka step syabar banyak ka ba pendan kam iki treadmills nang ta bangin yele ban pendan kam ka hand washing bat sun drying banyak ka machine di hakawai pat ka team ka bong water save ka bakong san e ka dei bangin yele ban shnai kiniki rain water harvesting system ka ban lum yi ka slap nang bangila ban pendan kampat di ya kerukom pendan kam jongi ka bangi ai jur ai sintiu ngin pendan kam de kitin ken de kipai buat basat kaliro nang ta ya kani ko ka ba ko bangi sat jur ki ai ni dei ban pendan kampat ka ba ai sintiu nang ban save ni ban tengka ya ko ka team ka ba lai pat ka dei ka single use plastic hang tu ka bakong san e to ong yingi bangi dei ban pendan kam de kinegi pelajar nya bangi le yo nang man pendunai ke jebdan kam plastik nang ta bengin yele kat bala ban ra le ki jong ki bitor manam thiet ikini ki bitor nei ni gidukan namar ba dengi thiet ni da pendun kam ni berat ye kene ke penjebo ye kamariang jongi sekawai ro ikini ki container mo bangi yo aha bangi thiet jing thiet pack ki bam ila ban pendun kam ban recycle pat ban su berat nang ta la kantiu ya barok haj bangin ya shim benta hakano ka jingpon khoj dah ki dong ki snong ki school ki office kumta ter te ka team ka ba lai pat ka badai ka sustainable food system adopted hakani la batai yingi ba bakong san ka ba kumno ngin compost ki waste jongi namar na yeng na sem kumalaong mane ba ngila ni dei ban bo artli ki jing chaka the nyot ka wei ka ba terkhong ka wei ka ba je long ka bajhe ka long ki jhor ki snap jhor jongi ki bam jongi bengim la ban bam show ki bala sneu ni bread ye ka to ngi la ban pendon kam kom ki sbo ni sna sbo nang bengin yo ban pendon kam ka ba thum sntiu ni thum jhor sakawai ro ngi la ban ngi la kentiu ngi bengin le kat bala ban thungi ki jhor ha ki baranda lagim don jaka show le ni wa ki per jongi na marba te ka ba pendon kam gitu ki jhor ki long organic ka penbahaya ka kot ya ka met ka phat jongi ya ka kot ki khia jongi bat ka bakong san ku ong bang ni de ban hikai mo hayeng hasam banam ban wes ya ka bam ka di ban yele ban khat ndiat ban bam ni ban chu ban serwan ni ban bread nang tas ka we pat ka thim ka dei ka waste reduce
Ong mene bakongsan kelong ban practice ban hikai baya kata ka segregation of waste, ka wet waste bat ka dry waste. Nang ta bangin yele ban recycle ban pendon kambiang iki nado kikot sada, kikot kubor, wat kikot kijan, kikot gimla ban dagi bala don kam shu ngila ban ai ki we yo ki don kam ki we wat kijan ro ngila ban ai siki ba don kam ban ai. Nang ta sa we ban hikai ye ki jingri jongi mo kum ki ksau ki miau bakinam penjabo sya surok ni don ksau ni don miau hendreng yelam sya surok ban penjabo te sakawai pat ki ong kene ke healthy lifestyle kathim hangtang ki ong yingi ba dalong kat bala bangin thung dieng ken haki compound jongi lani haki per lani wat hospital office jongi kat sibala bat sakawai ki ong bangin pendon kam ya kini ki jhur ki bangi yo nakari la jong hi ni kisnong la jong hi bat khamtam kini ki millets ki krai bat kabakhat do kadai kani ka e-waste electronic waste ban reduce ban penduna bangi ban repair kani am ban shubret bat sakawai ka baki la ki bala asniu ki dai ban ai ban recycle namar ki don ki form ki company ki breu ki bawan lum ki to ki tiar ni ki yeng ki sem ni ki office jongi namar bonsin hi dala asniu ki computer ni shubret ki computer ki tape ki phone ki mobile ni bret keleng saudang hunrei kane kapan mi bon ki jing sniu hakane kamariang jongi kaba mansau do kata-kata wa je ka kwat kya jongi ro dina kata kadaw long la kentiu yingi bro khaj bakat bala ni de ban recycle ikini ki e-waste jongi wa ikini ki battery ro de ka kang kita hi sakawai ro hakaba ngi pendon kam ban store lene ban tengkai ban penseu ikini ki data jongi kat bala de ban le hakini ki cloud storage om haki pen drive lene ki cd kani kejaka man kapor hinga syaiwan de ngai i ba kalong kejaka ka bajabo ba ka badap de ki plastik ki janjot kumta ter ki plastik ki bitor de kani ka penlong yangi bangin namar kani kejaka pilai hi bangila athum ki deng saudong jong kani ka wa omkra na sedang i kani ka jung thung deng na do kini usnem bala adem warjar apu arngi sedang i kani ka jing thung deng de na ka por ngawan ban one page ikani kejaka one page ka jing ini ki deng de sakawai ro kabajinjar bah namar bakini ki trigat kini ki deng ki bagi care ha road jong kini ki deng jongi ngatrai kani ka dei ka sen ka balai ni ka basaw na bangi haban repair namar ki breu ki wan shene ngamte bah ka port telang iman man kani ka telang ki weng lot baru ka kini ki trigat ki sasai deng de gitu ki deng ken ki bangi bo harot de kata ka dei ka jing syam jonga hakane ka jaka kani ka dei ka jaka ka ba itenat dengila ban sumar namar ki deng ro ngila athong mentap dekala khot kumni la sutenat ban syongkai hendrai dengan poi mene man step kini ila ali shat ki plastik ki janjot te mentapat ngatrai filai hi bekala khot te ka khobor ngong ba khnang ba kani ka jaka kan long ka bi tenat te tongin yele ken ban nampen bret jebo kleng saudong bat ikini ki nong snong harot jong kani ka wa ro ba nambret ken kinyut kinyer syawa bat bret kleng saudong dai lum si jaka don ki kali ki bawan lom iki nyut kinya sampi kena kaliang kajonga shmet i pa ona ka jismu ko bos kadai dia forest department ya ki team sebelah mentah ni program jong forest department ado nak kaliang kadar bar snong nong song St. Jerome school ke nong song darbar secondary school pat kunjuru nak kaliang kini ki trajeka tu ni bla yawan ban di dan mentalang ni te hot ni di baju dan man ka pori bakadan ka cleaning drive ang ni ibun kikin hon bajuan kunong cleaning drive ang ni te nakaliang forest department kani kam sumdai kesin ka banikong so jong kani kumbala brief di madam menehi lawan ni tu ka project ke jong ki ba kani ka tree plantation for all the stretch jong ni ka pam kra street ni river banks te macam senam ngila edan lang tu ka program itu dia ni te ngimdai ban klet ru ka junok senyang jong operation clean up tim ka bahet di kompetisi mungkin tu gisim kiaba ya kani ka wa bin coach itu man kas ngi sajan la di bakam slap la nakarang juwan baik juwan coach ingir ngi dan bentalang patki te ka bas ngosi dia ka long ba habun ki kabi ngi yawan ngi coach kadang kata ka jing deko akar kompetisi ko ini kita jakar ni ibun kita jakar ni kimju mi lang
dan kikap lewat apa yang ingin aku ikut mengi kawa idang dan kiba beratnya dan jenong ikum kini ki sensitization program sembilan kama ban pendrong haka jemut jumpa kan jumpa kai ibrio nomor ba pansu organize sang forest department kin suliat tangki operation tinap ni ki ki NGOs ki bonang ni long kada ki trajaka ki medan bertalang long ka khamsem jenjar kan sa ko ngi hapan so ha kani ka baka ya ka forest department minta ki ya tang mission life the water is life ma masyaallah nomor kapateng jong kimi jongi kidang itu kana ba kawa mkra kadai ka wa ka ba kisi yeso mesa ka di nang tu kisi ya khwaido te kapateng ka jongi menta dang kapateng ka jinglong kana ka jongi ngila suyo no ya ka nembaki tak water niki korum te kapateng ka bamenta ngila ya di ya ka niki tuki mineral water niki bottle mineral water te mamal saya pateng ki kun ki jongi na saya ka la yo sang kapsul ka ba kay kalong bal saya ka la ngila suyi sang ki umat kan di kata di message mga kwa ban pensong ni nomor ba ni hapon sa tuwi ba kram ko minum la hiru ban em di sekenat pada bikidan ke bisumkia kum gini kinhon kidan ke bisumkia kum nakalian ke forest department ban timap lang kini ndai de pakat balik ke activities yang ke forest department ni ke restrict bitang ke berliat ke forest ke batung giding ke bakin preserve ya ke cloud ndai sekenat ban iba menta keti nakalian ke forest department ke bisumkia ban pengkurang ya ka wa apa dia pada bakal ni kejekah kata kajing jebok yang madam menyaman ke pori long ban tangkat tu kan ningut ini timap ini ya tray yang ni kam kamlong ke besok hak ni kenti ngapa ban kerpat surit yang ni semat keburang ke bakrau juga di administration long kepala ba kan nyele ban pergi dan tang ketiga entrance yang ke gate untuk bolong golf links atau chilling mesh bakaran ke gate jadi long kepala aku mengi baju pirap ban pimpet lah mengi kejekah ni ingin syuyok ban streamline no menu ban rung spot madan ingin district bit tangki kena ki bon lek kai bat ikti ki ban penong jenis sek nomor kuma pitep i bakani ke madan boros kat tu kena kok kes mentar kadangnya i kes te bangin penam kam thane kini ke jakaru lai tang ketika madan ke bangin ada yo jingben tingi ka authority jungi ka district bit tangki ke madan te ya ka ni ka jaka pres ini tingi ngindan hok bangin wannya long bangin wannya page bangin ya be ikti kena wan changkai ni bahaya ke di tengah tahi kumba ke district administration dah kajing kerpat ikiti arut kita rajaka ke ailat ini bangin peran kami yang teka madan ke tunjuk i kerpat yang ke district administration ke kumba ke ni ke kubuar parlong kepala suspension dalam mang intervene nam yang seisin anak tang ke gate ke banang teh kena ke chilling mesh bangila ban streamline ke beriu berung support ni ka madan ni ke cakap